U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Car nebesni, tješitelju duše istine. I živite se i sve ispunjaju se kroviću blagih i жизни podatelju, pridi i vseli se u neđustveni cveke, skvrni spasi blaže duše naše. Draga braćo, čestitajući vam današnji praznik, Preobraženje, počnemo uz Božju pomoć proučavanje Evanđelja Svetog apostola i evanđeliste Luke. Ja sam napominjao već ranije da je to evanđelje koje ima književne osobine na najvišem nivou koje se može meriti sa pripovedačkom literaturom, na najvišem nivou svetske književnosti, a ne samo sa verskim tekstovima. Autor ove knjige moguće je da je bio jedan od apostola koji nisu bili Jevreji. U svakom slučaju nije naučno dokazano da je on bio jevrejskog porekla. Zna se da je bio lekar iz Antiohije. Ime koje on nosi nije jevrejsko, nego grčko. Antiohija je bila grčki grad. Onaj grad u kojem su hrišćani prvi put dobili taj naziv hrišćani. Bio je učenik apostola Pavla, saputnik također apostola Pavla na misionarskim putovanjima apostola Pavla. Kažu da je bio i učenik apostola Petra. U svakom slučaju on je imao kontakt sa svedocima zemaljskog življenja i podviga Spasitelja Hrista, ukoliko i nije sam bio lično poznat i lično svedok Hristovog delovanja, što opet nije sigurno, jer postoji crkveno predanje po kome opis putovanja dvojice učenika u Emaus zajedno sa nekim trećim čovjekom opisano u Evanđelju po Luki 24. glava, gdje se imenuje jedan od dvojice učenika kao Kleopa u samom tekstu u 13. stihu 24. glave. Drugi nije imenovan učenik, a onaj treći saputnik kojim se na putu pridružio, ispostavilo se na kraju da je sam Hristos. U crkvenim službama, molitvama, spominje se uz Kleopino ime ovdje i Lukino, kao da je i on tu potpisan, da je on bio taj drugi učenik. Međutim, u tekstu samog evanđelja ne znamo, mada nije uobičajeno da autor piše o sebi ja, nego piše u trećem licu ili kaže svoje ime u trećem licu, ali može i ovdje biti slučaj da je o sebi pisao, kao što i kaže crkveno predanje. Ne kaže da je znao Hrista do raspeća i vaskrsenja, ali evo, ukoliko i nije i ukoliko je on bio taj kome se Hristos javio na putu za Emaus, to bi opet bilo veoma rano svedočanstvo. Smatra se da je u svojoj poslanici Rimljanima, 2. glavi, apostol Pavle, kada na jednom mjestu kaže po evanđelju mojemu, da se on tu poziva na evanđelje po Luki, zato što je on bio jedan od
glavnih izvora, kako se misli, za autora Evanđelja po Luki, iz razgovora sa Pavlom i učenja Pavlovog crpao za svoje pisanje mnoge informacije. Takođe, Pavle je u poslanici Kološanima pominje Luku po imenu i kaže: pozdravlja vas Luka, ljekar ljubazni. A u drugoj poslanici Korinćanima Pavle pominje brata kojega je pohvala u Evanđelju, opet ne pominje ime, ali se drži da ima na umu Luku koji je autor Evanđelja, da to treba da znači ova misao, brata kojega je pohvala u Evanđelju. Ukoliko je to tako, to bi značilo da je još za života apostola Pavla Luka već pisao ovo svoje evanđelje, da je ono nastalo već u prvim decenijama posle vaznesenja Hristovog. Posebno je karakteristično za ovog evanđelistu da ne samo da je bio lekar i veliki pisac, nego i slikar. To što je bio lekar, to je kod Jevreja bilo uobičajeno i do danas imaju tu tradiciju da su dobri lekari. Međutim, što se tiče literature, pogotovo u ono vreme Jevreji nisu imali nikakvu literaturu osim duhovne, a Lukin stil izlaganja zaista ukazuje na jednu širinu obrazovanja, filološkog obrazovanja, kao što se i obično kaže da je on imao grčko obrazovanje, mada je stekao možda kao samouk ili kada je poverovao u jedinoga Boga i dovoljne osnove biblijskog obrazovanja. Što se tiče slikanja, ono je u Starom zavetu pod velikim znakom pitanja kao vrsta delatnosti i tek sa oploćenjem Božijim u liku Hristovom, u rođenstvom Hristovim, dobija se mogućnost da se na teološki način odgovori na pitanje kako to da slikari slikaju kada je u Starom zavetu zabranjeno idolopoklonstvo i rezanje lika rezanog, iz čega se često izvlači i zaključak o zabrani umetnosti, zabrani slikarstva, zabrani vajarstva, ali naravno ne zabrani arhitekture. Što se toga tiče, tu je upravo rođenje Hristovo, oploćenje učinilo jednu prekretnicu. Taj kamen međaš koji se pojavio, bilo je što se Bog materializovao, rodivši se u ljudskom telu, tako da je istovremeno Luka imao mogućnost da slika Boga, što je do tada bilo nezamislivo, i baš zbog toga se i smatralo zazornim da se bilo šta izobražava, jer je to aludiralo na paganske
prakse, na paganske predstave o tome da se bogovi mogu od drveta ili metala ili kamena napraviti ili naslikati, na kraju krajeva, pošto je to, kao što se zna, bilo potpuno pogrešno verski, onda evo, sada se odjednom pojavljuje mogućnost da nešto analogno, znamo da u zapadnom hrišćanstvu postoje i statue i do danas su te statue aktuelne i prave se u zapadnom hrišćanstvu, a nisu nikakvi idoli, nisu nikakvi kipovi koje treba razvaljivati i to je sve od vremena ovopoćenja Hristovog, ovopoćenja Boga, rođenja Hristovog, postalo moguće da nešto što s polja, kad bi se gledalo, izgleda slično sa onim paganskim ili danas postojećim paganskim, kad pogledamo po Aziji, te statue dosta često, nije to samo Buda, nego ima u Indiji i drugih, često one užasno izgledaju, neka čudovišta po Indiji, ali Buda je isključivo čovek, tako da u tom pogledu jedino poza što on sedi u nekoj meditativnoj pozi sa golim stomakom, ali bez obzira, to je ipak statua čoveka, a nešto tako pojavljuje se, kažem, na zapadu i do danas imamo statue svetitelja koje čak ne samo da su u crkvi i da to nikada nije bilo zazorno dok su dve crkve, istočna i zapadna, bile zajedno do 11. veka, nikome nije palo na pamet da to iskorenjuje na zapadu, dok na istoku nije uzela maha. Na istoku su isključivo rađene ikone, ali hoću reći da Luka nije imao određeno grčko obrazovanje, on ne bi mogao odjednom da počne da slika te blagodatne ikone, nego je očevidno da je tu promisao Božiji poslao čoveka sa širokim i dubokim grčkim, humanističkim i umetničkim i filološkim obrazovanjem, da postane hrišćanski pisac i prvi verski slikar u istoriji monoteizma. Po tradiciji koja se ne može definitivno ni proveriti, ni opovrgavati, on je autor nekoliko desetina ikona koje su se do danas očuvale, da li u originalima, da li i u originalima i u kopijama. Najpoznatija od njih je Odigitrija, koja je u veoma mnogim kopijama i varijantama u raznim zemljama predstavljana i još uvek se predstavlja. U Rusiji poznate ikone koje se pripisuju Peru, četkici evanđelista Luke, Tihvinska i Vladimirska. Iverska u prevodu znači gruzinska, u manastiru gruzinskom koji su Grci preuzeli na Svetoj gori. Zatim na ostrvu Kipru Kikoska ikona, u Poljskoj Čenstohovska, nalazi se u katoličkoj crkvi. Katolici osim statua, eto, imaju i poštovanje za ikone koje se pripisuju apostolu Luki, kao što je pored te Čenstohovske u Poljskoj još i čuvena rimska ikona Salus Populi Romani, spas naroda rimskog. Sve one se pripisuju evanđelistu Luki. Što se tiče moštiju ovog svetitelja, one su
se nalazile u bazilici Svetih apostola u Carigradu, o tome prvi put piše Jeronim, a kasnije je Carigrad pao pod takozvano latinsko ropstvo, postao je deo Latinskog carstva u prvoj polovini 13. veka. Grci su do danas ljuti na Francuze i Italijane, kako se danas ti narodi zovu, što su opljačkali Carigrad. Carigrad je imao mnogo zlata i dragog kamenja, bio je najveći i najbogatiji grad, ne samo svoga doba, ali je očigledno da je tu opet promisao odigrao veliku ulogu, što je tako nešto dopušteno, mada je teško shvatljivo da hrišćani opljačkaju veliku hrišćansku državu i grad, ali u to vreme su mošti imale takvu prodajnu vrednost, tržišnu vrednost, da su se priravnjivale zlatu i srebru i zato su mošti svetitelja, kojih je u Carigradu bilo jako mnogo, u najvećem svom broju završile u Veneciji, a iz Venecije su mnoge prešle i u razne druge italijanske gradove i iz tog perioda je i prenos moštiju apostola evanđeliste Luke, tačno se ne zna kada i kojim putem su one prevalile preko tih mora. Danas se nalaze u severoitalijanskom gradu Padovi, koji nije daleko od same Venecije, u bazilici Svete mučenice Justine. I sada bih pogledao sam tekst prve glave. Luka se predstavlja na ikonama simbolički uz bika, zato što njegovo evanđelje počinje opisom sveštenog služenja. Svešteno služenje je u starozavetnom hramu podrazumevalo žrtve, međutim žrtvama su bikovi bili masovno predstavljeni i zato kažu da zbog toga što je u prvoj glavi opisano svešteno služenje oca Jovana Krstitelja, sveštenika Zaharije, da je zato bik postao simbol svetog apostola i evanđeliste Luke. Pa sada, naravno, možemo pogledati tu i možda i drugi razlog, njegov opis, njegov detaljni opis Hristovog stradanja u 23. glavi i uskršnjeg jagnjeta u 22. za tajnu večeru. Međutim, čujemo šta kaže prva glava, gde se opisuje svešteno služenje Zaharije. Budući da mnogi počeše opisivati događaje koji se ispuniše među nama, kao što nam predaše koji isprava sami vidješe i sluge riječi biše, riječ je ovde Hristos, znači sluge Hristove su bili, predali nama. Dakle, ovim kaže apostol, može se razumeti da nije bio sam lično svedok tih događaja.
3. stih, namislih i ja, ispitavši sve od početka, po redu pisati tebi, čestiti Teofile, piše i Evanđelje u vidu poslanice svom korespondentu Teofilu, što se događa isto i na početku dela apostolskih, takođe pripisana apostolu Luki, gde u 1. stihu kaže da je on poslao Evanđelje njemu već. Prvu sam ti knjigu napisao svemu o Teofile, što poče Isus i tvoriti i učiti. A zatim on nastavlja tu pisanje u ovoj knjizi dela apostolskih, gde se direktno u 1. stihu poziva na ovo svoje Evanđelje. 4. stih, da poznaš temelj onih riječi kojima si se naučio. Dakle, on piše Evanđelje da bi ljude koji su možda usmeno obavešteni o osnovama novozavetnog veroučenja, da ovoga puta sada oni to učine i na osnovu pismenog izvora. U vrijeme Iroda, cara judejskoga, bijaše neki sveštenik od reda Avijina po imenu Zarija i žena njegova od plemena Aronova po imenu Jelisaveta. I bijahu oboje pravedni pred Bogom i življahu u svemu po zapovijestima i uredbama Gospodnjijem bez mane. I ne imadjahu djece, jer Jelisaveta biješe nerotkinja. I bijahu oboje već stari. I dogodi se kad on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva dođe na njega da iziđe u crkvu. Crkva je kod ovog prevodioca, a to je Vuk Karadžić, naziv Jerusalimskog hrama. Da kadi, kađenje se ono vreme smatralo jednom od žrtava Bogu, danas ne, danas se smatra simboličkim dejstvom. I sve mnoštvo naroda bijaše napolju i moljaše se Bogu u vrijeme kađenja. A njemu se pokaza anđeo Gospodnji, koji staješe s desne strane oltara kadionoga. Dakle, imao je viđenje za vreme prinošenja žrtve kađenja u hramu Jerusalimskog. Kad ga vidje, Zarija uplaši se i strah napade na nju. Anđeo reče mu, ne boj se, Zarija, jer je uslišena tvoja molitva i žena tvoja Jelisaveta rodit će ti sina i nadjeni mu ime Jovan. Ovo je baš kao moj unuk, odnosno moj zet se zove isto Zaharija i dao je sinu ime Jovan. Jedino što moja ćerka se ne zove Jelisaveta, inače ovo drugo imena se podudaraju. I bit će tebi radost i veselje i mnogi će se obradovati njegovu rođenju, jer će biti veliki pred Bogom i neće piti vina i sikera i napunit će se Duha Svetoga još u utrobi matere svoje. Siker je naziv na starojevrejskom za žestoka alkoholna pića, ali evo ne pije ni vino, jer kako se smatra, Jovan Krstitelj je nazir od utrobe, pa prema tome onda se i ne šiša takođe i ne podseca bradu i ne treba da učestvuje u sahranama, ne smije da dodiruje mrtvace. To su 3 zaveta nazira, da ne piju alkohol, ništa od grožđa ne uzimaju u usta, da ne dodiruju mrtvace čak ni ako im je neko od rodbine umro i da se ne šišaju i ne podsjecaju kosu bradom. Na vreme, obično to su davali zavet na neko vreme. Sad ovde ne piše tačno da je to zavet doživotno dat,
od Boga, da je Bog tako predodredio, nego eto piše samo da će biti pun Svetoga Duha i da neće piti alkohol. Mnogi će sinove Izraeljeve obraditi ka Gospodu Bogu njihovome i on će naprijed doći pred njim u duhu i sili Ilijinoj, da obrati srca otaca k djeci i nevjernike k mudrosti pravednika i da pripravi Gospodu narod gotov. Ovo je vrlo važan stih gdje se govori o tome da je Jovan Krstitelj upravo onaj Ilija o kome je u starozavetnom proročanstvu bilo rečeno da će doći pre Mesije, a da to u stvari nije sam onaj prorok starozavetni Ilija te svićanin lično, nego da je u duhu i sili, kao što ovdje piše bukvalno u 17. stihu, u duhu i sili Ilijinoj, to jest nije vaskrsao onaj Ilija, niti se metempsihozom duša njegova rodila ponovo, nego je ponovio podvig Ilijin time što je imao isti proročki duh i istu veliku silu duhovnu i proročku. I reče Zarija anđelu, po čemu ću ja to poznati? Kad on s njim počinje da se prepire, da li to istina, pa da bi znao unapred, neki znak traži. Jer sam ja star i žena je moja vremenita. Izgovarajući anđeo reče mu, ja sam Gavrilo što stojim pred Bogom. I poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radost. Predstavlja se anđeo, vrlo retko u Bibliji da se anđeli predstavljaju. I evo, onijemit ćeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, jer nijesi vjerovao mojim riječima koje će se zbiti u svoje vrijeme. Dakle, tražiš znak, ne veruješ, iako sam ti rekao šta će biti, a evo ti onda znak, bit ćeš mutav, dok se to sve ne ostvari. I narod čekaše Zariju i čuđahu se što se zabavi u crkvi. Narod je mislio da li je nešto desilo, pošto je Zaharije bio u onom delu crkve, u onom delu hrama gdje narod nije smeo da ulazi. A izišavši ne mogaše da im govori. I razumješe da mu se nešto utvorilo u crkvi. Oni su odmah shvatili da je imao viđenje. Znači, u ono vreme su viđenja bila česta pojava, pretpostavljamo, ako je narod tako brzo shvatio. I on namigivaše im i ostanije. I kad se navršiše dani njegove službe, odsjede kući svoje. A poslije ovih dana zatrudnji Elisaveta, žena njegova, i kriješe se 5 mjeseci govoreći, tako mi učini Gospodu dane ove, u koje pogleda na me, da me izbavi od ukora među ljudima. A u 6. mjesec posla Bog anđela Gavrila, istog anđela Bog šalje, kada je bilo 6 mjeseci trudnoće Jelisavetine, u grad Galilejski po imenu Nazaret, i djevojci isprošenoj za muža po imenu Josifa iz doma Davidova, i djevojci bješe ime Marija. I ušavši k njoj anđeo reče, raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. Sada već prelazi na drugu temu evanđelista, govori o blagoveštenju, začeću u Nazaretu Isusa Hrista od Svetoga Duha u utrobi Marije Bogorodice. Ona pomisli kakav bi ovo bio pozdrav, poplaši se od riječi njegove. Reče je anđeo, ne boj se Marija, jer si našla milost u Boga. I evo zatrudnit ćeš i rodit ćeš sina i nadjeni mu ime Isus.
On će biti veliki, nazvaće se sin najvišega i daće mu Gospod Bog prijesto Davida oca njegova. I carovaće u domu Jakovljevu vavijek. I carstvu njegovom neće biti kraja. A Marija reče anđelu, kako će to biti kada ja ne znam za muža? I odgovarajući anđeo reče joj, Duh Sveti doći će na tebe i sila najvišega osjenit će te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvaće se Sin Božiji. I evo je Elisaveta tvoja tetka i ona zatrudnje sinom u starosti svojoj. I ovo je 6. mjesec njojzi koju zovu nerotkinjom. Jer u Boga sve je moguće što reče. Marija reče, evo sluškinje Gospodnje, to je ono njeno čuveno pristajanje, bez bilo kakvih potpitanja. Pitala je samo jedno potpitanje, kako je to moguće kad sam ja nevina, a evo dobila je odgovor da je to moguće Svetim Duhom i ona dalje prekida diskusiju. Kaže, evo sluškinje Gospodnje, to jest neka mi bude po riječi tvoje. I anđeo otide od nje. Marija ustavši, on je dana otide brzo u gornju zemlju u grad Judin. I uđe u kuću Zarijinu i pozdravi se s Elisavetom. To je čuveni motiv iz hrišćanske umetnosti, susret Marije i Elisavete. Danas je na tom mjestu, kažu da je to bilo tamo gdje se nalazi ruski manastir u Jerusalimu, takozvani Gornji. Kada je Elisaveta čuo čestitanje Marijino, zaigra dijete u utrobi njezinoj i Elisaveta se napuni Duha Svetoga i povika zdravo i reče, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje i otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega k meni. To je poznati motiv iz bogoslužbene poezije, kada Elisaveta se obraća Mariji, pogodivši Svetim Duhom da je Marija majka Gospoda, kako kaže ovdje, jer gle kad dođe glas čestitanja tvojega uši moje, zaigra dijete radosno u utrobi mojoj. I blago onoj koja vjerova, jer će se izvršiti što je kaza Gospod. I sada Marija na to kaže, veliča duša moja Gospoda, to je opet prešlo u pravoslavno bogosluženje na jutrenju, posle 8. pesme kanona, pjeva se da je himna Bogorodična. I obradova se duh moj Bogu spasu mojemu, što pogleda na poniženje sluškinje svoje, jer gle, od sad će me zvati blaženom svi naraštaji, što mi učini veličinu silni i sveto ime njegovo. I milost je njegova od koljena na koljeno onima koji ga se boje. Pokaza silu rukom svojom, razasu ponosite u mislima srca njihova. Zbaci silne s prijestola i podiže ponižene, gladne napuni blaga i bogate otpusti prazne. Primi Izraelja slugu svojega da se opomene milosti, kao što govori ocima našima Avramu i sjemenu njegovu do vijeka. Marija pak sjedi s njom oko 3 mjeseca. Dakle, ostala je u gostima 3 mjeseca, to su prva 3 mjeseca Marijine trudnoće, a otprilike već dolazi vreme da se porodi i Elisaveta, ali se prvo Marija vratila, jer ako je ovdje hronologija, kaže Marija se vratila kući svojoj, a Elisaveti dođe vreme da rodi. Znači negdje baš uoči porođaja se Marija, uoči Elisavetinog porođaja, se Marija vratila u Nazaret. Inače vidjeli smo ovu himnu koju je ovdje apostol Luka napisao, svakako izuzetno nešto
što se može nazvati vrhuncem svetske poezije. Nije on bio prisutan kada je taj susret bio između njih. Moguće da taj njegov tekst je na neki način on nekim nadahnućem apostolskim pogodio baš kako je tam bio između Jelisaveta i Marije, taj poetski dijalog. Ali to je nevažno koliko je to podudarnost između realnog dijaloga koji je bio vođen na aramejskom jeziku i između njegovog teksta ovde u prvoj glavi Evanđelja na grčkom jeziku, koliko je, bez obzira na to, kolika je ta podudarnost, ovo je veličanstven domet poezije, ne samo verske poezije, nego i poezije uopšte, ova himna koju smo čuli. Čuše njezini susjedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radovahu se s njom, to je što je Jelisaveta rodila podstarost, dolaze raduju se. I u 8. dan dođeše da obrežu dijete. Bio je običaj da se muška deca obrezuju 8. dana, računajući prvi dan, dan rođenja. Zato je u hrišćanskom kalendaru posle rođenja Hristovog 8. dan obrezanje Gospodnje, posle Božića 8. dan. I šćadijahu da mu nadjenu ime oca njegova Zarija. I odgovarajući mati njegova reče ne, nego da bude Jovan. I rekoše, nikoga nema u rodbini tvoje, da mu je tako ime. I namigivahu ocu njegovu kako bi on htio da mu nadjenu ime. Pošto je znači bio običaj, taj je običaj do danas živ u nekim narodima, kod Grka je veoma živ, da se daju imena svoje rodbine. I zaiskavši daščicu napisa govoreći Jovan mu je ime. I začudiše se svi, pošto nisu imali u rodbini čoveka sa tim imenom, nisu mogli da veruju, pošto je bio mutav otac, da majka dobro bira ime, pa su njega pitali, a on je napisao isto to ime, pošto je to ime bio čuo još u ono vreme viđenja koje je imao u hramu. Pa je sigurno ženi napisao, pošto je nije mogao da govori, pa je on njoj verovatno to sve napisao, ali o tome mi ne znamo. Samo možemo da pretpostavimo da je bila pismena. I odmah mu se otvoriše usta i jezik njegov i govoraše hvaleći Boga. I uđe strah u sve susjede njihove. I po svojoj gornjoj Judeji razlazi se ovaj sav događaj. Naime, on je progovorio čim je dao ime Jovan sinu, što mu je i anđeo odredio još u ono vreme viđenja. Svi koji čuše metnuše u srce svoje govoreći šta će biti iz ovoga djeteta i ruka Gospodnja bješe s njim. I Zarija otac njegov napuni se duha svetoga i prorokova govoreći. Sad govori opet on himnu. Opet Luka nastavlja svoju vrhunsku poeziju. Blagosloven Gospod Bog Jakovljev, što pohodi i izbavi narod svoj i podiže nam rog spasenija u domu Davida sluge svojega, kao što govori ustima svetijeg proroka svojih od vijeka, da će nas izbaviti od naših neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas. Učiniti milost ocima našim i pomenuti se svetoga zavjeta svojega, kletve kojim se kleo Avram ocu našemu da će nam dati,
da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojeg i da mu služimo bez straha, u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi. I ti, dijete, nazvaćeš se prorok najvišega, jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjim, da mu pripraviš put, da daš razum spasenja narodu njegovu za oproštenje grijehova njihovih, po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok s visine, da obasjaš one koji sjede u tami i u sjenu smrtnome, da uputiš noge naše na put mira, da dijete rastijaše i jačaše duhom, i bijaše u pustinji dotle, dok se ne pokaza Izraelju. Dakle, opet veličanstvena himna, nije prva u ovoj glavi, i na kraju završava se glava ovim da je Jovan rastao i bio u pustinji. Kako je bio u pustinji? Da li je otišao kao mali, još kao dete, i započeo svoj podvig pustinjaštva još pre nego što je odrastao? To ne piše jasno. Drugi taj primjer je bio kod Mateja u 3. glavi, ali tamo ne kaže da li je bio mlad kad je došao u pustinju. Samo piše kod Mateja: u ono pak doba dođe Jovan Krstitelj i učaše u pustinji judejskoj. A kod Marka u 1. glavi 4. i 15. stih također se pominje taj početak propovedi. Kaže: pojavi se Jovan Krsteći u pustinji propovjedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha. Opet ne znamo da li je bio mlad. Međutim, ovdje piše kod Luke: dijete rastijaše, jačaše duhom i bijaše u pustinji dotle dok se ne pokaza Izrael. Dakle, sasvim je moguće da je i Jovan, poput nekih kasnijih podvižnika, najpoznatiji je Simeon Divnogorac, Simeon Stolpnik se još zove, koji je kao dete otišao da se podvizao u pustinji. Evo šta kaže o tome blaženi Teofilakt. Kaže: dete je raslo telom i jačalo duhom, a sa telom je raslo i njegovo duhovno darovanje. Što je više raslo dete, sve su veće bile i sile duha. A zašto je bio u pustinji? Zato da bi živeo van zlobe mnogih. To jest objašnjava to, pošto je svakako Teofilakt bio monah, da čovjek koji živi u svetu, svetskim životom, od življenja sa ljudima i opštenja sa ljudima, gubi čistoću. A da bi Jovan mogao da propoveda o Hristu i ima puno poverenje Hristovo, onda on se skriva u pustinjama do momenta kada je počeo da se javlja, da je počinje da propoveda narodu Izraelja. Zaista dubok završetak 1. glave, na čemu ćemo i mi završiti današnje izlaganje, iz čega vidimo kako se pojavio u hrišćanstvu kult monaštva i koji je taj smisao tog monaštva. Nije to samo podražavanje devstvu Bogorodice, što svakako igra veliku ulogu tu, nego i uopšte pokušaj da se prevaziđe sve ono što mi svakodnevno imamo u svom životu, u gradovima
i selima gdje živimo, da svakodnevno imamo svetsko komuniciranje, mnogoslovlje, praznoslovlje, brige, preterane brige za svetske predmete. I sad, kolika je potrebna veličina duhovnog dara da bi čovjek koji to izbjegava ode iz sveta, ostao čist, jer svakako tamo gdje ode snaći će ga velika iskušenja i u mislima i u osjećanjima. I zato je možda danas i monaštvo zahvaćeno velikom krizom, pošto se pojavio internet i mobilna telefonija, da ja zaista ne znam, ja već odavno nisam bio na Svetoj gori, šta se tamo događa, ali sam video pre nekoliko godina u Svetoj zemlji manastir bez struje, gdje monah živi sam. On duhovno deluje. Ja ne kažem da je on rđav monah. Naprotiv, ostavio je vrlo veliki utisak na celu grupu. Sam živi u pustinji judejskoj, baš kao Jovan. Međutim, on tamo živi sam sa smartfonom. Ne bi nam on pokazivao smartfon, nego je jednostavno govorio da on nije sam, nego da on živi sa miš. Miš se zove Matilda, ali kaže, on se sad vas boji, neće se pokazati, tu neće izaći iz svoje mišje rupe, pa ću vam ja pokazati njegovu fotografiju. I vadi on taj smartfon, pokazuje fotografiju na miša Matilde na smartfonu. Sad ja odjednom shvatim da je pre toga objašnjavao kako živi bez struje. Pa kako kažem, oče, gdje vi taj smartfon uključujete u struju da se napuni, evo mi punjač uključen kad nemate, pa kaže ja kad idem džipom kad idem do radnje, ja samo uključim, tamo u džipu ima akumulator i gdje se puni smartfon. Pa eto sad, ne kažem da to ne može na taj način, ali eto znamo da i oni koji se danas podvizavaju, da se podvizavaju uz sva ona stara ranija iskušenja koja nisu otišla i da su još dobili novija koja nisu nikad postojala. Eto toliko sa moje strane, a da li bi neko želeo da nastavi razgovor, odnosno da počne razgovor, da nastavi da govori. Ne čujem nikoga. Dostojno je tako visno blažiti, a Bogorodicu prisno blažno prenom proročnom matku Boga našeg učesničkog prvim islamičkog Bosna i Serafim. Bejeslinija Bogoslava Rošu, Isuče Bogorodicu te veličanje. Hvala vam na pažnji, braće, Bog da vas blagoslovi. Srećan vam praznik. Praznik Bogom.